Weu kena samla uba kerteng upen teme pale nakasnong lat mukla West Gentiles District wade kuon jeng ikong martiang pale bad iba sakiat baha pala ubelasna hi ka gitar elektrik klem dan mano bapen hi kayu kadau ko bala penlong yu uba unsna hi ya ka gitar elektrik kadai nakadau ba ulong ubriu ba iet ban ruai bad ban temro habang ala yo ban ya keren bad u sepang kani ulong ngakwa ban tit gitar elektrik nado pangadang red tang ba imei bat ipa kimla kot bor ban pentit yanga namar baduna kayo kokot namar kata kadau ngalakut jemut ban snahi dalade bat ngala ongro balada kiwe kila balai ngangamla habaula dap khat san snem karta kadai kepor ke bolas dang nengkung ban sna ya kawe ke gitar henry kata ka jing sedang ka jong ukom long ka basaiso bat ulas no bitar bat ulat thangno yaka dakading habang ala keren bat ubat keli tianang no pat uyo jemut haban ban sna ya kat kani ka gitar elektrik kumba kalong menta ulaya thu wat langala persang ban pet na YouTube henry ngamla ban yo ibnia ban pet namar kimpen ilut kumno bakile nadu bastang hadu bandakot wala kata malu malangala yo ya kejengmut bat khadu ngala rai bat kujengmut ban snahi yaka dalade bat ban yo ro ya kejeng thrang bat kejeng angdot kumta uni ukhna umkwa ru nangi henry tangba ngin pet bat yo iya ka talan bene ka sap ka bawdon bat ba pin iyo tang da ka jing iet jongpi da ka ba pi share bat like ya ka ni ka video ka jongu bat menta tungin ya pet habang alayo banya keren markhamat badu gijan miet ngadan rengkat bat piang ni hayang jongpi bat hakani ka jaka tre jongpi tengah squat ban klis kentien arkantin ya pi ba nang pin manu bahi kaya pi ban snai tu ki gitar ki bala pila da ban sna ga gitar ka ledok mencuang along ledok ngadang kena adan kita ga jingkwa ban long rockstar to ngakwa ban long nang ruai ta ka dau ngakwa gitar ba tang ba don tang away kita ga jong ipa menerim ha bali lethe na dos nan acar pra aku mastahi te ta gitar kam dalong pi gitar no man ang new modern gitar dalong ba kamrim kam long fretboard nda itnat ba snat ban play ma ngam snang kwa ban play ta gitar ngakwa pat itu gitar ki ba kam long brand pi sador remdor ha te ngam ya bisa ban hak ti baru nda ban ti te kata jing kwa jonga ye ta gitar kapan long pad yek jabeng jonga pangan sna hi manga ngapan sna kalade hi pangan yo kita ko ngakwa mar amdan uban ay nga free kita tengapan ay paru im yo imay nga ta bisa lada ipa im laban ay meno pad ban ay nagta ka daw kapan long nga ba ngan kwa hi ban sna manga te ngan use kita ko pocket money bagi ay nga ban tet jingbang to bat nanti kita raw materials pengadon kan dia kata ka por ka bapi sedang ban snai ka gitar jom pipil adon kan muslim ka gitar ka banengkong ya ka bapi gitar ka banengkong ta kam don show namar bangala datang ka namar ka first try te kam to success ptv kita ngam datang ka mo kata ka de harus nam arda katsan harus nam arda katsan nga persang ban snai kita kata ka pon ngadang don ba katsan snai namar lakai nga harus nam kakandai ha ubna disembar kerta dengan kayak itu buat sinema kayak itu ya kita ke pon ngadang don katsan senam kerta buat pas kita dengan naik kerta nga kecimut nga kalong ba it will work tanpa unfortunately but it don't work I never lose hope. That's the person I am. I never lose hope in anything I do. Nga persang pat ban sinasa ka way pat karena try berok kibri arki this time also you surely fail and gua bakam singat sih bilang ba wada ipa wada imero kilang kumtai tim sini asunya yang mis pelut ikapor jang me kejakaban men minat ban krekot ban ta me pelut por ikato ko ba amdon kam tangman su tangding amdon kam it won't play nagtaga daw ka kam kumno man ang kapan bitar Musim jangan, ya jabing jangan. If others can do it, that man who built the guitar, he is a man. I'm a man too.
I can do it. Kita kapan lo but nggak senai kita gitar second dengan ngawat jingtip na ilok. Dan betul. Dan betul. Mungkin ban senainya. Tengah wat jingtip na iparu idon tang traditional ideas gitu. Gitar hollow guitar. I don't like hollow guitar. I personally like electric guitar. Tenang kita kadau kapan lo but search ni YouTube dan ka ba ong nga napot mo search ni YouTube nasiya yagi idea yagi views man to mas tip kuno man sina ta ka auto ong kita ka ba manapot jang ha nga ban le ka te na search tamba I don't have that hope that somebody will build an electric guitar and show it to somebody namut am done Ndre anda ngala search ke pelatam kelong ba there are thousands of videos about how to make an electric guitar. But kata kapenlong nga ba at that time I feel very very happy. Happiest moment of my life. Na mari kita kajingko aja ngalala ban fulfill. Tapi kata po nga lapay kita video. Andang lapay video kim dah hikay kan namar kim ko ba kiwe kim tiba. Tang ba because I have that one inside of me. Wa batim. I just see the picture. Tang siyo kita gidur. Kalau kita idea kalau wan ngari. Ngalatit kumto gila ya to doing. Kumto kita mandor to. Ketu fretboard gitu di frets ke pincang kumto nak kita daw wandur wansur and it will be playable. Kita daw nganang fake kita video panaliyo ya bor yang simpi. Ta. Kembali sibun yang ngits kama tang kata kajing keli tang ban yo katu kat ni ka phang ka ba na ko aban tip na phi bat ba kan nong ro kajing mentoi nak benda ki ba pe ya ni ka video ka jong ya ni ka por bat kembali sibun nang ya chkamat. Before you go, I need you to know that if you come back, that I still love you. And before I go, I need you to know that I will come back, and I love you. Don't you ever turn your back on me, my baby. 'Cause I will never ever turn my back on you. Don't be afraid, my love. Before you go, I need you to know that if you come back, that I still love you. And before I go, I need you to know that I will come back, and I will love you. Don't you ever turn your back on me, my baby. 'Cause I will never ever turn my back on you. Don't be afraid. Don't be afraid, my love.
I still love